Omu district ya Kiruhura abahingi b'omwani bosire nibateganisibwa ebintu bingi birimwe cyanda endwara zitarukushana no kugira itaka rutine rwezo hiho kwetorora district. Abahingi abantu bagira ngo endwara zirimo obukoko no kubura rwezo mu itako muri Kiruhura kibaberire kizibu cy'amani. Kiruhura ninga nyabusozi eyomere nense yomere twitaga ebisa bingi nango n'ubutwetage no bweregeso no kugetaga konka ebirisa twitagire isa kwitakeri rucukukire tirine kirisa nk'icya bushenyi na n'ibindi. Enshonga ejegemeserize district ya Kiruhura kutunga tana ziri kurenga 5 z'ebigemusa ukwera abahingi b'omutano omu district. Niwa amataka gakuzire so no shanga kusharura ko kwaba kuchema rwa leta yero konka to kutunga maniwa nkeje wateka kuba no shanga kashawukamo kazabituma kunyata so atikiretera mwe 25 watamani ejeje nera kusyaho kutereze masharo cyo kubanza no mbazi bw'umwanya umwana hatano goma amataji twabeteye no mbazi gufuhera kandi aba mu bintu mutoni benda naboho na fatarizo yo kutamu ati tukabona kugira umusaruro munini. Bagumeze ngo ikintu kiza kwera abahinji kongera hamutindo nemisharuro bitu babehanangiriza okoresa je bigimusebi tuhananziriza abahinji abutwaje kugiteka mwana ogu abo kwani ngo kwani gucerga mu kihango kukira ku gitomwani ugutakubasa kurgaho na kirimo beta abahinji no bagira ngo district no barete bigimuso bwire bwarengere ekiru kuretera bitabakorra ngwe tukabe tunga fatarizo mu kwezi kwa kashaka dene ndizo fatarizo tukabe tugitunga mu kwezi kwa mwenda ninga kwa munana zoza tunga kwezi ku 10 no ku 10 na kumwe no kwa mwenda mbwiro bwenzura twatunga fatarizo mu kwezi kwa munana no kwa mwenda tugitamu tutangira zenzura dene mu kwezi kwa kana twatunga fatarizo kwezi kwa kashaka tugiteka mu tutangira zenzura yo kwezi kwa kana konkati yizo mu kwezi kwa gatanu ugifatariza ni tuko hati nkati yitwa tunga mu kwezi kwa to ku 10 uwo musi no ku 10 na kumwe tekuza kutiyamba munonga nkayita kubetungira kwa mwenda n'obukirabe kirengo district negezeho kubarondera bigimusa nabashabangu batunga kutende kokore bigimusa ku rugo mu masha okwenda kucendeza hanshohoza gagama ageza gita kutugamba yibona wawe takoze sefatarize ejo tagitunga koza samasha gawe agoyi nomuka nobasa koza samasha oyihemu icyo rukwenda. Umuhingi sahabwa district ya Kiruhura nagira ngo no barabe no bateganisibwe cyanda betu nubaza kugezaho kureba ngo abahingi tubagumana baferwa cyangwa mpaka government ahera aretere program ya irrigation system omu district. Gasha kwa Paulo turyamureba.